mga kalim din ang mga sahaba na kalilidit kiran na ini pamunukiran ang kaya agama na sa katanwain na man isa na na sigiran titilang sang kuto bay ginawa niya na kalilipatan niya sa agama. Inuakim niya pulang sa mga sahaba radhiyallahu ta'ala anhum kawan nila na mabud na di raot sang kuto kuriya pagtaw ag yang kuto agama tanang agama Islam. وما علينا إلا البلاغ المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا في محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أن اتقوا الله حيث أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا من آية أخرى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا من حديث آخر عن الأربط بن سرية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة موضع فماذا تأذن إلينا؟ فقال أوصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'aurikum Allah subhanahu wa ta'ala Upunalamatang tanong sa Allah ada pananang bersagian kaya ma'amurah tanong kisungay tanong adi tanong di misdas tau di nadi tanong di panulo atang kukadan tanong warabul alamin Upupungin tanong sa ito Allah subhanahu wa ta'ala Abiyang kaya kau yang tanong apapapantagan ulit na papupugintang tanong apapapantagan na matuan tanong agiyang kutumakipu benar Iman tu lagi sumasakit tu masasagun para agiyang kutuwapat tau Benbesa kalangan kami akan tunduk mga nabi na gusto mga rasul Nasa kalangan o pagtawasyukan sa nabi Ipong Nabi Tanwa Nuh, Nabi Nuh alaihi salam na taman si Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yang kutuwa biar doakan berdosa kepada saya. Saya hukuman ibu sa apoy. Saya hukuman ibu sa pemberangsan alaman ay sekoturun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Uwi na yan, masabihan kaya maseman ito na yan karaglain at ito may akadakal akaw pa rin upagtaw mga Muslim. Lagi na rin kung kumangin tanong si Iku Allah subhanahu wa ta'ala amat tukong tanwag yung kultuwa ito lalaki. So
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nami apa tulian aswatigen suatigen suku parikan sangkutu amang matakan napi tu pulau napalay buat tigian pagulugan segi neraka di mana inun tabuag yang kotor inun tabuag yang kotor sisi Ginan mga pagariamay si kuwagamatan ng agama Islam higyan kaya langgos ang kaya mga umur tanong nalitan maingin dua-dua itanong at tribulog ang mga ginawatan sang kaya dunia may mariyagin kaya dunia matatanong sumasagot buhay mapia suka pakatamo kung inaya problema ng ginatang tanong mapia sumukling akawasa asal kami nutiyan sa iyang kotwasunod yang berkuasa lagi na di pagpunabot taman tanwag yang kaya dunia na apiatan o panamakwa na yung problema na din daw kitang gunatan tanwag kaya dunia na may binasag yang puto ako yung anak po na niya nagkakapusan niya sagyang kaya kapupulingan tanong sagyang kaya pragatan na pirili tanong di iming ginawa iman po na mapapadalong sirang sang puto mga pakpuran nila madakan ubatan ng periray natin yung mga lakas na dito bilang nalitanong katawan na anda ba sa mamrigi kagubalitan mo pa isang kutwa pumutuan sa mga tawa dumiyalo nagina ng mga uri po ng Allah subhanahu wa ta'ala iyang kaya biyak tanong na panabun naman ang tanong yan kung anay kakulugan tanong sa kutwa tikwong po ya kawan-kawan awag iya benang kaya mga perakyatan na makasusubra udina mo kurang agi uli pulatik on tanusang kotwa kapadal matanusang kotwa dan pat adit ng kinagdatan mo mga ulit mo Allah subhanahu wa ta'ala sunabi sallallahu alaihi wasallam na miya panutulian sang kotwa masa miya panutulo ebag bin Sariyah radiyallahu ta'ala anhu Miyakay sa atigiyan na masa sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yawmin thumma aqbala alayna fawaqna maw'idatan balighatan darabat minhu al-uyun sisa giyang konto atigiyan na masa na miyakay sana sa Nabi sallallahu alaihi wasallam atigu Irbad bin Sariyah radiyallahu anhu min sumbayang kami sa Nabi Urian yang nanti na sagyang konto akhir pagkapasad Nabi sumbayang na siyang orang kami niyan fawaot na mawaitan baliyagatan napiyang usyatan kami at tigin Nabi agyang konto at tigin na wasyat yan at tigin na ada alawan yan amapi awasyat larapat min haluyun agyang konto at tigin na kapupuno syat ko Nabi napupuman at tigin agyang konto alok-lok sang konto mga mata wajidat min halqulub nagugyang kotwa tingin ang puso na dingagong basay faqala qailun faka'anna hadhihi maw'idatan muwaddi'un bitruan tingin no isa ko mga sahaba radiyallahu anhu ya Rasulullah isunat tingin no bagyang kaya din kadi kapangusyat na isinayo kapangusyat akapangudasan ayamatan amarani din agyang kotwa pangganat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamada ta'adulu ilayna antun at-tigiyani mulingkar kami antun at-tigiyani pengisanan kami faqala usikum bitaqwallah bituru nabi ay kumusyat akan rekan at-tigiyan at kailangan na mapadalaman kanong kotwa kalak sa ikwallah kau pemaman uskatan wa mga muslim ulina mga mu'min na tito mo pagpadala markatan wa ang kaiyak kalak si iku Allah na kapanang bila na kanabatan wa tiptigong biya ko kawiyag-wiyag wasamay wadtaan agubiyang kutu at tiyo na biya ka pamakin bisisang kutu andawan wa gaba wadtaan agubiyang kutu at pangunutan wa'in na abdan habashi Apya berarti Nabi ayat Nabi akan diteruskan wa yami abadirakan wa ulwan Nabi yang kutu uripun ahabashi nasa yang kutu ukitian nasi untuk nang pangunutan ini. Iyan ang mga uripun Allah
Ini pengusiat Nabi sang kutua magaan dinang kutua ke wafatian. فإنه من يعيش منكم فإنه من يعيش منكم بعدي. Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam sadin samaginta warqana ko urianakan. Fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Amadina Nabi sallallahu alaihi wasallam agian kutua kasasagum para agian kutua fattaw. Kasutigira diga katawan ang kaum saya sunggurak na kaum saya pagantap sang kutubutan. Penggiraw sirang agi benar lagi kulit na penggiraw mamusu sa balagi benar na penggiraw sa balagi na diga bagtaw. Sadin natin ko Nabi sa kapantagan na kanwa magintaw sa giyang kutua kasasagum para mga Muslim na kasasagum para mga mata kanati Nabi sallallahu alaihi wasallam fa alaikum bi sunnati. Na ayat ni Nabi apa ni melini lagi ang kutua sunnah. Api apa nantau sa di penggiraw. Agi ikurek nami kada badalil sunnah awatan ini. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin agbiang kutua pinggulaw law kadan din ang mga sahabat radhiyallahu anhu. Antuna amari kini kita diran sa giyang kaya betal ang betal iman tu. Tamassak biha. Nakupiti niyo tuwat tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'addu alaiha bin nawadi. Nakupiniyo natin Nabi yang kutua mga panayon niyo. Wa iyyakum muhdatsatil umur na upanang bila ini wag yang kutua kutua rubug wasimbo. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Kama ta'ala tiba Nabi asuk kalama na pimbo wasimba dawan yang bakasal ku mga sahabat. Da bakasal yang si ku Nabi sallallahu alaihi wasallam na padidigan na supalangan padidigan ni dalam kalian na sunarapa. Dina ni suwalla ini fitro yang si ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ja'alnaka ala syari'atin min al-amri fattabiha. Uriani nanti wallah ya Muhammad. Nabi dengan mirqas wa gama aswan fattabi'ha wa la tattabi'u alladhina la ya'lamun. Nak kedugang ka ati wallah agiang kana Quran aku situ ipagwa ya mirqas. Wa la tattabi'u alladhina la ya'lamun. Na ubang ka paulut ya agiang kutua mga tao ada bayaran mga amalan. Kaya buat kiran na suka pun delegasi ku pagtaw. Innahum la yughnu anka min Allah syai'a qadan awiran kapapkang ya guna sang kutua ka pumadabat ku Allah. Wa inna adh-dhalimin ba'dhum awliya'u ba'd kama ta'nati Allah subhanahu wa ta'ala mga darwaka ayang kudairan na mga datariran mga darwaka. Wallahu waliyul muttaqin wallahu na ikudairan sa mga tao. Kami yang manang kilas kami manang kilas mga darwaka. Yun ang mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya kau yang tanong na ginan sukat ng mga pagalitan ng mga tablik. Agagawi daw na dirandiin bayan sa iku mga maskit tanong. Ayaw ay tugumpias ang kaya kau yang tanong na sukat berat ya sa iku Allah. Naming bulan niyo kita sa iku sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na andun ni kapukasan mga oripun Allah. Madasag yang kanan na dua ginan kita bu Allah abu sunnaw Nabi. Na abu yang kuman sa iku mga sahabat kining bulan diran sa iku manaw hadis. Nami ada tanu dan sang foto. Apa betul apa rasul disiku neraka, rasul disiku surga. Bina dipiangin salam Nabi agi ang foto atigian nak kusagum para umat akan dapat 70 utlo. Naya buat tigian di dalam pekadang disiku neraka. Lagi ang foto mga tao pipitan nang sok kita ku Allah. Nagu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasuk pada dendeng san mga kapitisan ada siku sunnah, ada siku mga ukit ang mga sahabat radhiyallahu ta'ala anhum na malongkap ang bigagyan kay Arpit ko ang dumakapo. Yun ang mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala. Faltamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim. Kedegang ka ati Allah ay Muhammad, kedegani ati Allah. So ini wahya mirakano, ini wahya kana ka ati Allah ay Muhammad. Innaka ala siratin mustaqim. Kama ta'ala manati Allah sisika din sa ginan kontuanan amat itu ginan suatu matan wa Islam. Yun ang mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala ginan kaya mambutan at tanay matuna maluktan wa iri pamikiranan.
Ino mga yang kaya sagyang kaya kaum parik yang kaya pagtaw. Sebab sa dabag keto na mga tao. At ito kung gilabag sa ang koto kapakatupag yung koto agdan. Naat na mga day mapiasuran na ayaki at tupitan tanong na suwan na dalilian. Si tanong kumadagsag yung koto Quran, nagugyang koto sunnah. Nagusok yung kumanasi ko mga sahabat radiyallahu ta'ala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan. Mata anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi kububayan arakan wong kayat telo wa yakrahu lakum salatan nagwi kububayan arakan wong kayat telo fa yarda lakum an taqulu wa la tusyriku bihi syai'a. Pagkabayara kata ni Allah agyang kutua kasimba tanu si iku Allah. Sa titua paratia si iku Allah, titua kasimba si iku Allah. Lain kemudian kata ni Allah obat tanu panakot. Allah. Bagaimana sa syarak? Agyang kutua mga tao. Kami abisi sang kutua gelukian sang kaernia. Nakiri patanya yang suka kapuk mana ada ajian kondo mengawak. Aparaita manita kada ilahan kawang. Bangkat tigu Nabi bangkat tigu Allah dikata yang kondo mengatua biar wiran kairan tuan supaya binawairan. Napri sakap pana kondo mengatua yang kumino asal penarigan yang asal kosi Allah. Ya tembang tanah pemadu dengan tanah sekat tanah apa pada dalam sanggaya peragatan baru diisa mainu tidak banyak narkatan dengan nasumnya gede nagi yang koto alawar nagi yang koto asar nagi yang koto maghrib nagi yang koto aisyah naroko alqad nagi yang koto aisyah katibula dengan apa nagi di siapa dunia amyat tumu apa nagi yang koto dunia sakama itu kadig yang koto perhatian kasih Allah tanah putusan koto kapan mengawali Allah di tanah maginu kana dimentarnya biru bayarkan Allah yang koto kasimba di usia Allah satitu kasimba si Allah naib kegudian rakatan yang koto kuna koto wa anta tasimu bihablillahi jami'a nabi biru bayarkan Allah angkot tua kau kepititan usiko Quran sakalang lawannya wala tafarraqu nabi biar kata Allah yang tua kabar di tanah kabar ya sulan sulanga susu pakasang kotor naiman tu nama ada tanah sang kotor kai sisa mada tanah sang kotor kai sisa kamu oparek tanah ada naisa aku mga Yahudi habis sinabun siran ke mga Muslim sebab sagyang kutua mga Muslim nagtiku siran ang mga warawi geraya kerasan na suagama naadnak ya panaguyan agyang kutua talo katawa Yahudi at tibay wabay aloks yang nisiran sa panganangkan na piyaga na siran agyang kutua wabay mayaw abiw hindi na mayaw bantad aping bibu naswi sakiran tadinya nakapong duganan kumanagyang kurtua bibu kay gidaping duganan nakakumanagyang kay bibu na penulis kau nayamiat lagu sagyang kurtua ginawagyang kurtua isa sagyang kurtua mga Yahudi na kanabisat tigin ba sa mga Muslim na basirang kuga basiran na tumuno ka lang sama kay sa isa kam makaibarat at tigin sagyang kay sakala padagin Nabi itu kira lagi yang kuat tiba iwa bayat tinggi nak aku guna sagian karena Nabi biu nak pergi dia ni tinggi lagi nak kili dia. Nah ini tinggi nak seri duta gina kili dia lagi nak kapal kanan dia. Kali kat tinggi nak tangkap kita lagi yang kuat mayau. Nabi dan lagi yang kuat isa sagian kuat mga Yahudi. Nabi yang membuat dari Nabi yang dia berang apa kabar ayat sagian ke mga Muslim. Pagana ya dan wilanaan di mana kabar mga Muslim ang mga sulit mga sosialista.
Nami ada kata sulawan abimbrang nami ada sira kata mga muslim nak tiada ada kata mga besar agian kotu agama sebab sagian kotu akia bali itu nami abira isang kaya nah gina namang awri pun Allah subhanahu wa ta'ala ay amay kalitan ng kaanagyan kaya betal-tano nak kalitan sagian kotu sunnaw nabi nak kalitan sa iku mga ini kulis mga sahabat radhiyallahu anhum agina ni kiya pulangan sa iku mga sahabat si sagian kotu akia ta kaum mga sahabat sa indaru na sobra siran 30,000 na din na bakiran may niya kang bulingang kirang kapalaya siran din niya pulang sa kotu akia tiyo kipu beneran sa iku agama so kanit menulwalid abitul sa Saifullah al-Maslul na si sagian kotu akia pag-Islamian si sagian kotu akia kalabi 50 akia kalabi 40 ragun ay din namanya Islam na sudun sa akia pag-Islamian na yalip batanian din agian kotu akia yung dunia kaya na ayat din asingan niyan na cuma na ikabaru niya naman gusto sang kotu lalan si Allah maluni man kurang miyawas sing amak ka ayat to na sa Abu Bakar na niya baru sekalian akasangka pano Abu Bakar namanya wapat mana sa Abu Bakar namanya baru kuman akasangka pano Umar nasi kiapan tagi kiapat kian sisan koto pano masa Umar nadas kanyan dan makam belingan si Sayyid maka si Sayyid Madinah kasih menilubung sang koto dia lakawanian nah semua sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas Abu Ubaidah semua kaden dan mga sahabat nah kali dikiran na ini pamunukiran ang kaya agama na sa katano inawan isa na bigna sigiran itkilam sang koto way aginuan yan na kalilipatan yan sa agama inuakin niya pulang sa mga sahabat radiyallahu ta'ala anhum kawan nila na mabudna di raut sang koto kapuriya pagitaw agin koto agama tanong agama Islam mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ang kutwa mga tao Kris umbra karena sahabat dari yang pakai yang kutwa miyak nadak pakai su nagu yang kutwa mga tao adiran di pagi serapan lagi yang kutwa tamukiran ida atul mal yang kutwa tao adiran di pagi serapan kutwa tamu ada abanian pakai dari yang kutwa dia itu semua ya terapun Nabi sallallahu alaihi wasallam عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تركت فيكم أيها الناس ini tagakan rekan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kayat usay maini atasamtum bima abadan maini atasamtum falan tadillu abada aw pamati waktu Nabi sabari udang kupit yang kaya dulu lan tadillu abada tadi kan madedeg sadayon sa pakataman kitabullah wa sunnati nabihi nasuk kitab Allah na sunnatian sunnat nabiyan ma'arifu Allah subhanahu wa ta'ala gina ni pamakas katano na mabaru susak ro kabintang tanong suka pakat tubug tanong na mabaru ya sitam ni ukit kukya pakat tubug nabi mabaru suka tanong mabaru isi ayo kit kukap kuno nabi mabaru suka pungar matano susak ro kabintang tanong na palad ni ukit sagiang kutwa sunna nabi na tubung biatan ko kaya ko kebalui tanong aku sarigan sang kutwa masa aku pagintang tanong so Syekhul Islam Ibn Taymiyah agi kegudupang ko sa bagisi ko pagtaw ubayram ko nagagiyang kaiman to so Syekhul Islam Ibn Taymiyah napitro yan amma al-i'tiqadu fa innahu la yu'khadu anni so atigian so paratya uli na panarima si Allah paratya si ko kapupugintaw manusia la yu'khadu anni na kanabasira kanatigian ko kenapa yang pagilya sukya pagintaw Syekhul Islam Ibn Taymiyah wala akbaru wala amman huwa akbaru minni nagdug kenapa tingin ya pagilya na sumas malarakan ilmu bal yu'khadu anillahi wa rasuli na ayat tingin na huwag ko parat
jaya udina i'tiqad panarima umatau nasiku kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam nagu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amma ajma'u alaihi salaful ummah nagu sukiyon puan siriku sahabat radhiyallahu anhum nasambu ku dian kutuat telu sisa di kutuat betat umatau siku sahabat siku Rasulullah siku kitab Allah nasambu atigian ku datara tigian mga hadis sahih al-Bukhari nagu sahih al-Muslim so hadis Bukhari nagu Muslim nasambu atigian ku yun ang mga ulit po Allah subhanahu wa ta'ala iyo pamagkamakuri ketanuanan asulaman betul-betul nakuang ko hadis nakuang ko Quran nakuang ko mga sahabat nakugumpia din na diyan po ito betul-betul napakaliwat po sa tanong sang po ito apituro nabi apituro pulo ang pulo pagtaw na ayag o pakalip desong punarakan na diyan po ito isa ayag tupitan yan na sa kitab Allah nagususunno nabi sallallahu alaihi wasallam wa qulu qawli hadha wa nastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbi wa sa'iril muslimin